Itũra-inĩ rĩa Manzoni, kaunti-inĩ ya Machakos, nĩ kwa bunge na atongoria matiganĩte thirikari-inĩ aingĩ marĩa kuma Ikamba-inĩ magomanĩte gũcakaya hamwe na nyũmba ya mũmbunge wa Mwala Vincent Musyoka ũrĩa ũkuĩrĩirwo nĩ mami wao. Igongona-inĩ rĩrĩ atongoria ya kuma Ikamba-inĩ makĩiguanĩra bata wa kũiga ngũrani ciao cia ũteti keheri-inĩ na kũrutithania wĩra hamwe. Sisi kama community going forward, we will make sure tutaongea kwa sauti moja, aswa kuhakikisha kwamba tuna support the government agenda. Na kwa hivyo tunataka kuhakikishia watu wetu ya kwamba zile siasa ambazo zilikuwa zinafanya maendeleo isiletwe kwetu, sasa tutaweka kando, tuhakikishe kwamba tunaongea kwa sauti moja. Mambo ya siasa imepita, sasa tuko na rais mmoja na tuko naye kwa muda huu. Maugĩte kwa ihinda rĩa mĩaka mĩingĩ mũingĩ wa Ikamba-inĩ nĩ ũrĩirwo nĩ mĩeke ya kũgunĩka nĩ gũkorwo marĩ nja ya thirikari, ũndũ ũrĩa mateterithĩtie matigwĩtĩkĩria ũthiĩ na mbere. Kukaa nje ya serikali. Jamani, hata kama umezaliwa wapi, haki tumesafa. We've really suffered. So let's join us with the president. Sisi tulikuwa na gawaya, hakuna jenya tu kuona, lakini tunawaita sahi kujeni. Na sisi tuko tayari kuwasongea. Hakuna mtu atagawanisha sisi kama wabunge. Be assured, waziri, be assured. And najua hawa wabunge ni very interesting. Walisema chairman ni mimi. Sasa hiyo ni kuniweka kamba. Lakini nitabeba hiyo mzigo proper. Kwa sababu kwa sababu we need the unity of the entire kamba. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ no maiguanĩire na mũrũgamo ũmwe bata wa kũhũthĩra mĩeke ĩrĩa amwe ao mahetwo thirikari-inĩ gũtigĩrĩra nĩ magunĩka ta rũrĩrĩ. Na tumefurahi sana kusikia ya kwamba viongozi kutoka Makueni pamoja na watu wa Makueni na pia Machakos na Kitui tunaungana sote na kupindua njia yetu ili sisi sote tuungane vile tumeambiwa hapa, tu support serikali yetu, tu support raisi na tuko pamoja. Ngĩribotera Inooro TV rĩtwa rĩakwa nĩ Wangui wa Mwangi. Katoliki ni wanao